Assalamu alaikum, hurmatlı Egermen TV kanalının görücüleri bilen da biz Tokmak bazarından 30 avgust 2020 yılı malumat alıp berүүnү улантып атабыз. Жаңы эле Бука базардан чыктык. Кудай берсе эми уйлардан маалымат алып берели. Тарап эле ушул жерден баштай берели энди. Канча сурап атасыздар буга? 55 миң, Канча жаш? 3 жаш экен, 55 миң сурап атыптыр. 55 миң, 3 жаш. Бұл жерде саған ойлар тұрады. Маалымат алып берели азыр. Алып сатарлар емес, бұл дикандар сыяктуу. Канча сурап атасыздар ойга? 45? 45 миң сурап атыптыр. Төрттү туған екен уже. Süt kança verет süt? Kança? 6-7 litr özüm sağamın deydi. Görüңүздөр. 45 миң сурап атыптыр. Роды желini чоң екен. Урматтуу көрүүчүлөр, өткөндө 23 августта мен сиздерге айткандай эле бүгүн 30 августта дагы уй базарда мал ушунчалык көп. Аралап басуу кыйын. Канча сурап атасыздар буга? Канча сурап атасыздар? 22? 22 миң эркек дейт. 22 миң. Мына буга 25 миң сурап атыптыр. Кеп оны неме тутчу? 8ге береличи. Береличи? 25 миң бул. Албетте бир аз туура түшүнөсүздөр. Аралап басуу кыйын болуп атат. Канча бул? 20? 20 миң дейт, бирок бул чоң экен. Эми ар кандай базарда болот. Бир аз кичинелер 25 деп сураса, бул жакта бир аз бир кыйла эле чоңдорун 20 сурап атат. Канча муз болор? 20дан, 20 миңден деп атат муз олорду. Жаңы эле туулганга болор, Жаңы эле туулган. 2 жума болуптур. 2 жума болгон андай татынакай музолорго 20 миң сурап атат. Жаздагы 5 айлык, 4 айлык, 5 айлык дейт. 22ден кеми бар дейт. Албетте. Мен оюмча жакшы эле ба. 22 миң сурап атат. Мына саган уйлардан маалымат алалы. Канча сурап атасыз буга? 48 миң, Саган уй экен 48 миң сурап атыптыр. Мына канча сүт берет, канча? Сүт канча берет? 10 литр сүт берет, 5 ай боз. 5 ай боз деймиш. 5 ай боз дейт. 10 литрден сүт берет экен. Канча торбак тууган уже? Канчадан тууган? 4-нчүсү ичинде. Ичинчиси ичиндеги 4-нчүсү экен. 10 литрден сүт берет. Канчага бересиз? Канчага бересиз? 44? 44 миңге берем дейт. Көрүңүздөр. Канча бул? 60? 60 сурап атыптыр. 60 миң дейт мына. Кунажын экен. Анда чоң уй турат, саган уй окшойт. Канча бул? 45? Саган да азыр,
8 aylık boz deydi. Qanchani tuğan? 4'tü tuğan eken, mına 5-inchisi içinde eken. Qancha sütü qancha? Sütü. 20? 20 litrге чейин. Жақсы тойса 20 litrге чейин süt берет deydi. Çoğun uy eken. Arkadağı seniki? Ökö birdeyle? Bağısı dele? Mına bul da oşondoy эле. Жогоруда айткандай эле ма характеристикасы экен. Ökö birдей дейт. Баалары дагы birдей. Bul da çoğun uy eken. Qanchasını аласың ой? 80? Sütü qancha? 17 litr süt berет deydi. Жаңы туғанда 25-ке чейин, 26-ға чейин süt берген екен. Азыр мұның музасы бар ғой? О, боз. Боз екен. $80,000 сұрап тұр. Мында жақсы чоң үйлер тұрады. Азыр бағасын білген әрекет болады. Мына бұл абдан чоң. Иесін таппай қалдым. О жерде уже үйлер сатылып тұр уже. Ақшасын есептеп атышады. Меніңше мынау қара чоң саған үй кетті. Қаншаға кетті мынау? 115-ке? 115.000-ге сатылып тұр, урматтуу туғандар. Мынау шул үй 115.000-ге сатылды. Азыр көрдіңіздер, өзіңіздер көп болдыңыздар, ақшасын есептеп беріп отқан. 115.000-ге мынау желіні шарадай болған. Қанша литр сүт берет екен? 30 литр. 30 литр. Тартып кеткен ел жаңыда. Ha, тартып кетті? 30 литр сүт берет екен. Сатылып кетті уже. 30 литр süt бере тұрған ой. 30 литрлік бачок тойлы бар екен шындығында желіне. Мына туғандар музоусы менен мына ол 80.000 сұрап атып тұр. Музоусы еркек дейді. 80.000 сом. Музоусын көріңіздер. Музоусы еркек. 80.000 сұрап атам дейді. Көріңіздер. Өткөндө жылкылар өтпөдү, ушу интернет менен ошко кетти. Кетти? Алла разы болсун. Жакшы, Алла разы болсун. Сиздерге угулду билбейм, азыр артыңыздан келип жигиттер учурашып биздин каналдан тартылган жылкы ошко сатылып кетти. YouTube'dan байланышты дейт. Жардамыңыз тигенине кубанычтабыз. Так, уланталы. Ойга канча сұрап атасыз байке? 130.000 дейт. Мына чоң үйдү. 130.000 сом экен. Канча жаш бул? Канчаны туган? Экини туган экен. Сүтү канча? Боз дейт, жакын арада туйт экен. Жок. Канча сүт берет? Sütü жоқ дейді бирок. Абдан чоң үй турат. Байка канча үй? 100ге берем. Канчаны туган? Экини туган, э? Sütü канча берет? 20 литр süt берген мына. Ушундай абдан чоң үй экен. 100ге берем дейді. 100.000 сом. 20 литр süt берген үй.
Музоосу менен уйтурат азыр. Маалымат алалы. Канча сурап атасыздар? Чоңуз. Я. Çok sizler görmeysiz. 65. 65 ming surap atır. Жаш келин экен. Мени тарткай эле коюңузчу деп уялып атат. Onun muzosunu alıp barıp, tigi biz tartkan çoğun uyudun emizip koysak bolobу деп суранып атышат. Süt agып атат дейт. Музосу үйүндө калган экен. 65 ming сурап атыптыр мына музосу менен. Бул канча süt берет? 12 litrдей süt берет дейт, өзүм сайын дейт. 100 берем. Алдың музоңарды берип турасың. Музоңарды берип турлу деп сурап атат. Ana bul деле bir kızık bolушу мүмкүн сиздер үчүн, тартып кое берели. Базардагы эле тыйкандар бирин музоосун алып барып, экинчи уйга эмизгенге аракет кылып атышат. Sütü агып аткандыгы үчүн. Жанагы биз сиздерге айткан 100 миң көрөм деген чоң уйду. 65 миң көрөм деген азыркы эле уйдун музоосун алып келип эмизип атышат. 100 миңдик уйду эмип атат. Мына кызык. Мына бул уйду сабап көрүп атат. Экөөбүз. Канча сурап атасыздар уйга? 70. Музоосу менен да? Музоосу менен мына. Музоосу мындай. Чыйрак, жакшы. Татынакай музоосу бар экен. 70 миң. Канча süt берет эже? 12 литр süt берет дейт. Базар канча берди? 68 берип атат уже. Сиз канчага берейин деп турасыз? 70 келе. Саан уй экен. Туугандар 55 миң сурап атат. 55 миң сурап атат. Канчаны тууган? 4 тууган, Канча süt берет? 10-12 литр süt берет дейт. 4 тууган. 55 миң сурап атат. Канча сурап атасың? 70 миң сурап атыр. Канчаны тууду бул? 5 тууптур. 5 тууган, жакшы чоң уй. Канча süt берет бул? Я. Sütü канча? 12 литр. 70 миң сурап атат. 12 литр süt берген. Бирок жоон чоң уй экен. Алыстан көрүп калдым мына кызыл уйдун. Көзгө тартылып турган жакшы уй экен. Желини дагы. Чоң. Алыстан көрүнүп турат. Ошол себептен атайын тартып коеюн деп келдим. Азыр маалымат алып берем. Көрүп алыңыздар биринчи. Уй канча? 60 сурап атыптыр. Канчаны тууган? 4-сү? Канча süt берет? 12 литр süt берет дейт. Канча бересиң досы? Саап көрөйт. Не келейин? Алтымыш сурап атам. Өзүңөр сурагыла дейт. Багыла башташты. Саап көрдү. Дароо эле текшерип атышат. Көрүүчүлөрүбүз дагы бар экен бул жерде тартып койгула деп. Кунажын да?
Qancha sırap atasın? 53 mingga berem deydi. Çin'de de çoğun olarak olacak eken. Tuğan burcu. Ha, bir de tuğan eken burcu. 7 litre? 7 litre süt berет hazır deydi. Hurmatlı görermanlar. Sizler siyahtırı bizden görerman eken. Tartıp koydu, atayın to'xtatib surandı. Ama şunu menen Xudoy buyursa uy bozordagy ko'rsatuvimizni ayaktasak bolat. Menimçe çoğun kichine qilib, har tarmoqda qilib solishtiruga ma'lumot olib berdik. Бұл да çoğun uy ekan. Qancha? 90 so'rab otasizlar. Çoğun uy ekan, chindiginde. Qanchani tuğan bu? Ya, qanchani tuğan? 4-cüsü içinde deydi. Boğuz ekan. 90 so'rab otuptur. Sütü qancha? 12 litre hazır. 12 litre deydi. Ana. Mana uy bozordan arqa başdan bul başına çıktık. Qısqa nusxa qilib sizlarga solishtiruga ma'lumot bo'lish uchun ma'lumotlarni olib berishga harakat qildik. Andamasa bu yerdan Qo'shcha Sho'rladagi qo'y bozorida ko'zlab jo'nayli.